December ni simnga sangkhat zaku som lilenga kumjong chun US Navy bomber mi nga ho chu flight 19 tia anaki seijing ho chun Fort Lauderdale akun chun training anabol jing bang chun analeng do ovin ichi bomber ho le na lampi chun experience ta mi thum ho mi ni ho alom lomin ana jiwin ti chun ni thlalam pung ni vela anaki pat do ovin Husalam Henson chicken so kiti namuna chun anabol jing bang uchun bom hi dan ho anakizil uvin hiti chun Bahama lam zun in malama analeng phei kit uvin atop na pena chu akipat namunu zuna Florida lam zuna leng kitinga kigung anahiwin hitia alenu hin ningthum nei triangle lima analeng jiu ahi akipat naw Henson chicken so muna chun imazo si chu anaki good danu chun anaki tup selin hinla anunga aban azop na dingu chun thilma ta an panta nahi flight 19 exercise hi Lieutenant Charlie C Taylor kidopi khat laya zong mi poimo ma jing ta le na he thim ta mi Bahama vela jinga zong veltam ta akicha na be hi la analeng ji da nahin pungni leke thalam chun Taylor hin a base lam chu radio in aga ho pi in ka compass te ni hi adi thegel gel tapoi Fort Lauderdale umna mun ka hol mo win daki muna ka mu ve ti chu ka heaven hinla kalen san ule anim dan wang ka he thei pu ve ti chu ana sei manin Taylor gu keu hilowa mitampi Columbus jing zong hi chelai muna a compass bui a hi ti chu Fort Lauderdale ma asata pum chun aboi pi ngalovin Taylor le aloi ho muding chun ha ta in pan an lawin ma ta khat mai chu ama ho to banga flight experience nei mi pungka khat sunga a target mun na ku na mile za khat wal hil namun de ki muna aga theijing chu he thim ha sat khat le ma ta khat chon hi nahi hichi phatlaya GPS ho an loji chun pilot ho dia chu compass le nisasu dan chu alampi he dan sun chu anahin chiji a chu compass di lo phata a Taylor le flight 19 ho chun a besu Florida mun chu mi cholam jot banga anamo hol tho jing a hi chutia pungka li sung alen kul nungu chun Taylor chun aloi ho chu radio mangchan an ho pi kinin leisit emu theilo jong le thau tui gallon som sanga hlom a ting ibonwa tuya emo len hla diu hi tin ana sein hinla radio jong chu thakhat in ahung thipai tan ima aki he jom thei te pu nahi chuphar in Navy ho chun kung ni hichilen na ho holding chun asol pai jing win hinla awang si ta chun hechi len na holding a kisol kung khat ma jong chu anung le ma heading be hil chun ahung man tha ki ta nahi ninga sung chu Navy len na le kung zathum wal ho chun flight 90 le kung amang pen chu hol na theizo si an hol un ana boi pi win hinla anung ama I ma heading an ampu nahi flight 19 beidan hi sangkhat zako som gubleni April thla chun American Legion kiti thusu achun anaki ta doin publisher ho seidan chun commander message nunung pen chun tuipi kang ta ka zunin kaleng su uve ti thucheng aume ipiham khat adi lo me tui hi a green zo ahin akang pu ahi pu tia mun pilam anaho pi chu het thei pe na hi ati win na hi heche pansan hin Navy ho chun heche len na hi Mars lam zuna kilamang danin an sei uvin hen khat inwang hichelai Bermuda Triangle hi ima ahidi pun nisi le hichelai muna hi kung le len na ho leng jing jinga accident mei danin an geluvin kim khat chun EPG ham khat in hichelai muna hin leihip na gravitational force to magnetic energy hi hat di seta hiche chun len na ho kung ho compass ho hi asu boizi hinte tin asei winahi kim khat ki chun Atlantis Bay sapen a mission ipiham khat uma le na le kung ho hi a hi blue ji hinte tia ging cha jong om kit in kim khat ma chun
Hichi tui khang li nuya hi UFO mi alien so munpi uma achung zona kung le van leng wa le ho hi agu jiu hin ti tia gel jong o min hi US Army C-54 le na ho British Army le na Star Tiger chule Star Serial mandan USS Cyclops hian flight 19 hi jong le amo mandan ule tu chan geya alena halu le kung halu cha jong muding omlo hil jing chu thilkidang ta khat ai wang a hi in hichi Bermuda Triangle hi I biham khat wang chu te jong hi mai the a hi tulaya IPGI hi to bunga mang ki seita loham itile amun hi International Air Route le Sea Route in azot pa di hi jing jong le apel ham ham ji ji a hi na hi